U noći kada je preko 60% građana naše zemlje odlučilo da Bosnu i Hercegovinu žele izvan krnje Jugoslavije, teroristi iz Srpske demokratske stranke i takozvane JNA blokirali su glavni grad Bosne i Hercegovine. Rezultati referenduma našli su se u klopci. Sefer Halilović tada je dao naredbu da se izvrši sendvič barikade. To nas je spasilo, jer oni su u to vrijeme htjeli da probaju, da vide, da izvrše probu svoju kako bi kasnije presjekli Sarajevo. Vidjeli smo tu situaciju i kad smo došli u Novi Grad, ja i Zornić Emer, zaista to bilo, u tom razmišljanju šta da preduzmemo, koji je to sad način reagovanja, odnosno način suprotstavljanja već nastaloj situaciji koja već dolaskom tičečkih snaga po ulicama određivala i naše. I u tom momentu je rečeno da je Sefer naredio, bukvalno je ovako bilo, da je Sefer naredio da mi napravimo kontrabarikade. Tako da smo mi tu dosta njega poslušali, naročito one večeri kad je bio, on je bio tu, razumiješ, kad sam ja direktno bio na vezi sa mojim komandirima četa i tada mi se javio Ali Izetbegović i rekao, molim te Habibe, nemoj po cijeni života da niko ne napravi kakvu grešku, jer sad je ovo referendum prošao, mi moramo da po cijeni žrtava, da se ne bi napravilo. Meni je vrlo teško bilo i tada je Sefer rekao, sad ćemo kontrabarikade staviti i tako i bilo. Te noći stanovnici Sarajeva po prvi put će vidjeti na stotine pripadnika Patriotske lige kako za nekoliko sati teroriste iz SDS-a i takozvane JNA stavljaju u dvostruko okruženje. Duple, takozvane sendvič barikade, koje je postavila Patriotska liga, spasit će referendum o državnoj nezavisnosti i onemogućiti teroriste iz SDS-a i takozvane JNA da provedu državni udar. Došlo je do barikada, kontrabarikada. Tu se radilo o minutama koji će dio grada pripast kome. Znači, ko uspije da da postavi svoje barikade pa se naprave kontrabarikade, ali to se lomilo gdje će koji dio grad pripasti. Na Koševu smo mi, Košskom brdu, za pola sata prije njih postavili barikade i na Grbavicu i tako dalje i tako dalje. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine legalna vlast međunarodno priznate države dozvolila je uvođenje takozvanih zajedničkih patrola, sastavljenih od domaće policije i već tada nelegalne JNA. Mi pomno pratimo ovu situaciju, stalo nam je do mira, stalo nam je do dobrih odnosa sa drugovima i MUP-a koje smo imali do sada. Mi ćemo patrolu uputiti mješovitog sastava onako kako je jedinica. Konkretno u patroli koja će krenuti ima Srba, Hrvata, Muslimana, Crnogoraca. Već duže vrijeme kako je dogovoreno između predstavnika JNA i MUP-a Bosne i Hercegovine, poznato je da imamo zajedničke punktove na svim prilazima gradu, mješovite zajedno sa MUP-om BiH i mislim da takvim načinom rada možemo i završiti sve ovo i konačno dovesti ono što je najvažnije, mir i cijelom gradu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Imaju blagonaklonost vrha vlasti. Znači nije vlast rekla vi niste više armija, nego su stalno bili u komunikaciji. Evo ovo sad što spomenuo na Grbavici, oni su nazvali armija JNA i nazvala i rekla da će doći. Nije rečeno nemojte dolaziti, nego oni su došli da razdvoje i tu su praktično se četnici zakopitili na vracama sa tim činom. Dakle, još jednom, nije bilo jasnog odbijanja armije JNA kao agresorske armije, nego je ona bila kao naša, javno je bila kao naša. Govorimo o vrhu, o rukovodstvu državnom. Zaista nema barikada, moramo biti sretni
Ja bih samo zaključio da su vjerojatno građani prihvatili na naš apel noćas koji smo dali, gospodin Izetbegović, Karadžić i ja. Bio je to historijski presedan kojim se vojsci koja je izvršila napad na stranu državu i nelegalno boravila na prostoru Bosne i Hercegovine dozvolilo patroliranje u tuđoj državi.